Olutindo rukugambaho n'urwa Mpamba B bwanyuma yo kutwarwa amezi emyaka 3 nyuma abatura nabajanga kucweka ko Olutindo ru nukutamagara gabo mukabi ahabo ku bantu barabo mezi ka government abali mu power na muno MP Honorable Musana Erika Chali tutereho buryo tirebekere Olutindo rwatindwa kahirima mu hacariho mugogo omugogo gwamazire gwa nanka baguyaho bateraho Olutindo gwashenyuka kwa kuna amazire naza kugira ngo ndikuza kutemba ari gwa mugogo nkahirima munyina abana babiri umbakirize yo kuteganisibwa n'abakazi benda abaruko bano baza kuronda obuhereza mu marwariro barazana mu cyaro barahendeka abo kugira ngo transport eri higuru habo kugira turetorora Mpamba kuri majani mbaboje mukasasa tobire turarabira hanuya mazima cobira cyatwangurira ebihimbi joro nkagwa munede bibira hanuya nabo kwanika bitumbere cyaro cyo kiratukora kuri munobo bakuru bentebe zo kubanza mbyare biteganisibo kucweka ko Olutindo ru nabajangwa bebembezi babo bakabeya hamisho babebwa twashaba government ya Museveni uturiko eriko Museveni ari kwebembera na muno abaye na aremo baturwaneho esharu cyo bato kutenda tubazo kura na tukuje kura kona turarugira hii kandi toshaka tukatahira hii turatana katari na tukafune tuturetaga buri kintu zeni twarugorwa nitegana nitubona zeni ijeru ho bija batinda hekisaru kinuya ikisaru bakitunda mu butahika twagambira cyamane 5 instamfashe ngabo yagira ngo twe tumanyire byo kutinda ikisaru kija cyayibuka cyawo twarunte cyo kora cyatuburira tugambira na mukuru w'entebe ya katano habwa kaga district kandi nagira ngo Olutindo ru barwino mu ntekateka zabo Galimanano ekisaru ekigarutete town council ekigaita rutete town council kya Mpamba hamwe na Kiyanzige town council kurebe ifaho mwa Masagadi kakorwaho enyuma takayizire mu government bekenje obuyagwire yakitwara obunyekire mu government nkaletaba ministry bajya bapima bagamutwara bilioni 1 milioni 13 president toza sente zo kuruga Kampala ka district twazifona bati mwezi umwe gutandika tugire banyane vo mutwara batuvarungire ikisaru ekyo barore ate minimum cost bwese kwa sente ntoito tukusaka umoroho sente zinga Olutindo ru rukakorwa 2020 omukwezi kwa mwenda kandi rukacweka bwanyuma y'amezi 3 rukozurwe kandi miliyoni 30 nizo zarukozire gasha kwa Thomas tumwebaze.